Добар ден за Дејан Лучич. Дејан Лучич на македонски. Професори на смртта 1 и професори на смртта 2. Книги издадени на македонски јазик. Повелете. Hvala. Mogu da se pohvalim. Ovo je prvi put da knjige Dejana Lučića izađu na nekom ozbiljnom jeziku. Hvala. Svetski, drevni stari jezik. Tako su govorili Bugari dok im nisu pokvarili jezik, dok nisu došli Bugari, ovi divljaci kad su došli. Tako su, kad su svi Bugari govorili makedonski, vi to znate valjda? Da. Jer znaju Bugari? Da. Bugari znata, no su Hoćete kažete Bugari govori bugarski, pa bugarski ne može da bude jezik kojim govore Sloveni, jel tako? Da, tako. Oni su azijsko neko pleme, tatarsko šta. Evo vama najbolje naočare na svetu, cepterove, koje su samo za bogate, koštaju oko 500 evra, ali ako uđete u cepteru u prodavnicu, stavi da vide ljudi kako ti lepo stoje. Mogu li gledaš kod James Bond? Na ubav čovjek. Lepše što budiš. Znaš da su James Bonda ubili zašto je nosio cepter naočare? Ste gledali posljednji film u cepteru? Da, gledam. Te naočare poboljšavaju ljudski vid. I svi ljudi koji rade na kompjuteru, za njih je ono što je za zidare šlem, za ove što rade na kompjuteru su te naočare, a gde god uđete u prodavnicu i kažete posla me Dejan Lučić, imate 30% popusta. Malo li na ovu skupoću? Hvala za knjige, baš ste me obradovali. Na ubav čovjek sve ubostoji. Tako da... I ja nosim te ceptera naočare, ne skidam. Kako Real Madrid i Liverpool pred finale na Liga na šampioni razmenjavme neli pодароци. Uvijek je dobro početi razgovor sa lepim rečima i sa poklonima. Кој владее со светот? Постојано ми велат, прашува Дејан Лучич, кој владее со светот? Тоа го немаш прашано, имате 3 или 4 интервјуа до сега. Кој владее со светот? Светом владеju oni čije ime novinari ne smeju da izgovore. Pa vam pričaju neokonzervativci, neoliberali, tandara mandara. Jevreji vladaju, koji se lažno predstavljaju, nisu uopšte jevreji, nego Hazari. Hazari su tursko-mongolski narod koji je 850. godine, oko 850. u Ukrajini današnjoj, i su imali državi, primili su jevrejsku veru, zato što su onda mogli da trguju i sa muslimanima i sa hrišćanima iz Vizantije, izabrali su veru iz novčanika, a ne iz srca, jer su bavili se reeksportom. Kupovali su robu od jedni, prodavali drugima, kupovali od Rusa Čilibar, Krzne i ostalo i bili su vrlo moćna država. I u 10. veku Rusi su ih pobedili i dobili kao nacionalnu manjinu. Sedište Hazarije je bilo bar na Krimu. I sada Hazari žele da obnove tu Hazariju, a ja ću vam u tokom emisije objasniti kako ide taj plan, već 100 godina se to sprovodi, više od 100 godina. Krajem 19. veka je počela ta operacija. Sve možete zapišati da proverite preko Google-a. Grof Nikolaus Coudenhove Kalergi, pola Japanac, pola, da kažemo, Austrijanac, je predložio da se uništi hrišćanstvo i bela rasa u Evropi na taj način što će se dovesti Arapi i Crnci iz Afrike i Azije i da se izmešaju, a u isto vreme da se razbiju porodice. To se dogodilo među vremenom. Posle toga imate arapsko proleće i muslimansko bratstvo koje CIA organizuje, da se pobune i da naprave Belaj na severu Afrike, muslimansko proleće, pa onda opet Arapi bežu u Evropu. A Soros daje pare. A šta je Soros? Hazar. Onda posle toga imate pre toga, u stvari 1980. godine, jedan moj kolega, Oden Inon je napisao 80. godine plan Inona o tome kako treba da se napravi veliki Izrael od Nila pa gore do Finske, da se sve države u regionu rasparčaju, u regione po verskim grupacijama i zbog toga imate rat u Libiji, zbog toga ste imali prevrat u Egiptu, u Maroku, rat u Siriji. Cilj je bio da se Sirija rasparča po verskim šamama, suniti, alaviti, šiti i tako dalje. I onda na Kavkazu one državice da se gurnu prema Rusiji, da se Rusija bavi njima, a onda su se bacili na Ukrajinu. U Ukrajini 2014. godine je bio prevrat, američki Hazari su organizovali, koji drže 51% vojnog lobija, vojno-industrijskog kompleksu u svim američkim državama. I Viktorija Nuland vam je Hazarka, deda je iz Kijeva i sada oko Bajdena cela ekipa, svi su Hazari, dede i babe su im ili iz Kijeva ili iz Odesa. Ovo je dobar uvod. Што е суштината на војната во Украина? Ние неколку емисии имаме снимано, нели? Снимаме веќе од 2015 година. Помнате Сорос Шварц, нели тоа е неговото презиме. Уште 2015 година објаснувавме нели околу Сорос, објаснувавме околу неговата стратегија и така натаму и така. Но сега е актуелна војната во Украина. Ако пратат ковина на Хазарите, се делови на Украина, Крим,
делови над Крим и така натаму. И ако е суштината да се обнови таа хазарска држава, тогаш јас сте малку наклонет кон русите, нели? Јас не многу ги сакам, не многу ги уважавам нивните стратегии во однос на Украина, бидејќи сметам дека тоа е еден мал народ кој заслужува да има некоја своја слобода и така натаму, но имаме различни ставови околу некои прашања. Што со Украина? Која е суштината на војната во Украина? Има više slojeva i više ciljeva. Svako ima neki svoj cilj. Znači, Hazari imaju cilj da naprave svoju hazarsku, ne samo državu, nego svoju civilizaciju. Da bi napravili tu svoju civilizaciju, oni mora da poruše evropsku civilizaciju. A ovaj rat u Ukrajini je naterao Nemačku da uvede sankcije Rusiji koje u stvari pogađaju Nemačku. I Nemačka će ekonomski da propadne, a Nemačkom vladaju Hazari. Angela Merkel vam je Hazarka. I ovaj sada koji je, on je polu-Hazar. Znači, Olaf Scholz. Da, i oni, Hazar. Willy Brandt vam je bio Hazar, Helmut Kohl vam je bio Hazar, Joška Fischer koji nas je bombardovao bio Hazar. Znači, i Adolf Hitler je bio Hazar. Lavrov je to rekao, onda su ovi skočili, kažu nije istina. Pa jeste istina, izvinite, ja 20 godina govorim. Adolf Hitler je unuk Solomona Majera Rothschilda, Hazara i služavke Ane Marije Schickel-Gruber. I Hitler je bio na obuci u Engleskoj 1912. godine i brat i sestra su mu ostali tamo. Englezi o tome su napisali knjigu. Možete sve da proverite na Google. Familijom ostala slike njegove sestre, brata koji su ostali tamo. Hitler je, inače, hazarsko prezime. I cilj Hitlera je bio da gurnu Hitlera. Cela Evropska unija, tadašnja, je krenula na Rusa. Šta je bio cilj Napoleona? I isto, cela Evropska unija je krenula na Ruse. Uvek cela Evropska unija i Nemačka idu na Ruse. Sada je oče ponovo. Sad su naoružali bili Poljsku i Poljaci su mrze zaista Ruse, jer su oni mrže kao ih Poljake bazirana na Vatikanu. Kao što Hrvati mrze Srbe zato što su pokatoličeni Srbi. Šta su ovi Poljaci? Pa pogledajte na starim kartama, na zapadna Poljska piše Dragovići. Pa Dragovići sigurno nisu Francuzi. Lučić. Znači, oni su zbog Vatikana pokatolični i programirani da idu protiv pravoslavaca, šire Vatikanstvo, katoličanstvo, i Ukrajinu su oni stvorili od pravoslavaca grko-katolike. Unijate su napravili. Dobro, има една друга теза кај украинците. Украинците сметаат дека се тие вистинските руси. Молим? Украинците сметаат дека се тие вистинските руси. А они су крајшници, кои што су наши крајшници. Да, дека Киевска Русија, дека... Ту е настала Русија. Да, дека ова е денешна Русија. Тоа е измелезано со монголи, измелезано со германи, измешани со африканцima. Со швеѓани и така натаму, дека украинците се вистински руси. Очигледно дека тоа се блиски народи, кој функционира 100 години заедно. Тешко е, нели, да се борат руси против украинци, бидејќи се знаат исти начин војување, исти менталитет, цурови се едните и другите и така натаму. Но кога прифатиме суштината дека хазарите сакаат да ја обноват својата хазарска држава, кој исчезнал тамо 10 и 11 век, предел насликан со чај, хазарски речник и така натаму. Милорад Павич. Да, само што Милорад Павич рекao да su oni nestali, a oni nisu nestali, nego vladaju svet. Така е, само се претопија. Само се представljaju da su jevreji. Oni su organizovali holokaust. Kao što su organizovali prisilno vakcinisanje Izraelaca, u 90% Izraelaca dobilo Pfizerovu vakcinu i izgubili su imunitet. Jer znaju se posljedice Pfizerove vakcine. A to je opet hazarsko maslo. Bill Gates vam je hazar. Klaus Schwab im je isto hazar. Dobro. I to rođak sa Rothschildima. Odnosite Hazari i Jevreji, možemo li da gi definiramo? Evo ovako, od 100% nekih Jevreja, kojih ima mnogo više nego što zvanično na Google piše da ih ima recimo 13-14 miliona, a samo u Americi ih ima toliko. U Izraelu ih ima recimo 6-7 miliona. U Francuskoj ih ima 500.000 zvanično vladaju apsolutno francuskom. U Ukrajini ih ima zvanično 100.000, a piše da 500.000 njih imaju pravo na izraelski pasoš. Znači, 500.000 Hazara u Ukrajini su organizovali i da Ukrajinci ginu. Znači, nijedan Hazar od ovih običnih Hazara, osim vojnika iz Izraela koji dolaze za lovu da ratuju, Izrael je debelo umešan u taj rat u Ukrajini, jer moraju da potpomognu. A u isto vreme država Izrael se pravi kao mi nemamo veze, mi smo dobri sa jednima i sa drugima, jer se boje Rusije.
jer Da, zato preko... prvo imaju 1,5 miliona rusko govorećih Hazara u Izraelu. Znači, 90% Jevreja na svetu su Aškenazi, to su Hazari, 10% su vam, 8% su Sefardi i Mizraih, to su azijski Jevreji, imate ih u Iranu, Azerbejdžanu, svim ovim državama, i imate, recimo, 1% etiopskih Jevreja, crnaca. To je ono, kraljica od Sabe sa Solomonom i tako nastadoše Jevreji crnci iz Etiopije koji su svojevremeno organizovali operaciju, ne znam kako se zvala, kada su prebacili nekoliko stotina hiljada tih crnaca Jevreja u Izrael, a danas te iste, oni su u Izraelu treća klasa, najniža klasa u Izraelu, kastinsko društvo vam je Izrael. Prva klasa, najniže i najbogatiji su ti Hazari i Aškenazi, koji ne dozvoljavaju svoje ženama i deci da se venčavaju sa Sefardima, koji su pravi jedini Jevriji. Znači, to su oni španski Jevriji koji govore ladino jezik, to je skoro isti jezik kao španski, ali ne znaju hebrejski. Aškenazi su nekada govorili jidiš jezik dok su bili u Evropi, a sada su u Izraelu govorili neki jezik Iroj, tako se nekako zove. Na tom jeziku sedi se kaže sedi, voda se kaže vode, puno ima srpskih reči ili makedonskih, kako god hoćete. To vam govori da su, ono što je Netanjahu i rekao, mi smo nekada živjeli zajedno na Bliskom istoku i naša istorija je mnogo starija nego što nam priznaje Zapadna Evropa. Zapadna Evropa nas tretira kao buba Švabe. Oni nas ne gledaju kao ljudi, oni nas gledaju zaista kao nižu rasu i hoće da nas pobiju. Dobro, Lučić, Hazarите прават войната во Украина? Вие велите 2014 година почнува? 2014. Sad glavni čovjek u Ukrajini koji je Igor Kolomojski, najbogatiji Izraelac i Ukrajinac, lopov naravno, koji je opljačkao Ukrajinu i koji je organizovao i platio desni sektor i taj desni sektor je u Odesi spalio oni 40 ili 50 ljudi. Po komandnoj odgovornosti Igor Kolomojski je kriv za paljenje tih ljudi. Za sve zločine Azova i ovih drugih desnog sektora, krivi su Hazari koji podržavaju kompletna vlada 2014. godine, bili su skoro svi Hazari. Jedan je bio samo iz desnog sektora, koga su brzo najurili i sada Zelenski vam je Hazar. Sad Izraelci kažu kako mogu Jevreji da podržavaju naciste? Pa gospodo, 150.000 Hazara je učestvovalo u nacističkoj vojsci. Skoro svi oko Hitlera su bili Jevreji i Hazari, osim Gebelsa koji je bio Cincarin. Kao što je Zajev vaš, Edi Rama vam je Cincarin. Elem, a 500.000 Hazara je učestvovalo u sovjetskoj vojsci. Znači, 150.000 je ubijalo i ovih 500.000 ubijalo jedni drugi. Cilj Drugog svjetskog rata je ubijanje Kričana i Belaca. Cilj Prvog svjetskog rata je uništavanje Ruske imperije i Nemačke imperije. Oktobarsku revoluciju izvršili su Hazari. Nisu tu revoluciju izvršili Rusi. Svi koji su bili u centralnom komitetu, Lenin je bio peder, inače. Trotski ga je guzio sa oproštenjem. To je užas. Pazite, Lenin bio prostitutka u Švajcarskoj. Za pare se heftom. I iz ljubavi. Izvinite, ali to je činjenica. Onome brta leži, mumije ko faraon leži, treba da ga izvade. On je izmislio ukrajinsku naciju, samo da bi podelio Ruse. Ке го трнато до оне мазолео тамо, уште два пати, ако кажете. Па да. Кој е Хазар во Украина? Велите дека Зеленски е Хазар, Зеленски Порошенко дека е Хазар. Сви, не мога много да им попаптим имена. Идете на Google, sve imate. Od 2014. svi su. I ona je Viktorija Nuland. Viktorija Nuland je udata za Roberta Kagana. A Kagan je kao grčki Hazar, a došli su iz Litvanije. A on je iz familije Kaganović. A Lazar Kaganović je kriv, Hazar naravno, za gladomor. 3 godine je valjda vladala glad u Ukrajini, jer su Hazari rešili da buntovne Ukrajince potamane na taj način što će ih potamane glađu. A onda oni optužuju Rusi. Rusi sa tim nemaju veze. Rusi bili okupirani od komunista, isprali im mozak. I danas Rusi, nekad razgovarate sa doktorima nauka, koji oni kažu, Oktobarska revolucija je bio rezultat siromaštva. Kakvo siromaštvo? Evo ova knjiga Profesori smrti, nosači kovčega, govori o tome kako siromaštvo. Rusija za vreme cara Nikolaja Romanova bila razvijena. Svi oni metroji, napravljena pruga, transsibirska železnica, ne znam koliko, 12 miliona ljudi se rodilo za kratko vreme u Rusiji. Sve je bilo odlično, ali ljudi uvek hoće više.
I kako su zeznuli? Ceo zez je bilo kad je ruski car pobedio Napoleona, uletao u Pariz i njegova oficirska elita tamo se kurvala i kockala nekoliko meseci dok su bili u Parizu i ona reč bistro, to je reč brzo, popiju konjak na brzaka. I prime te oficire u masone, a oni jadnici fascinirani zapadom. Počeli govore francuski kad su došli u kući, kao francuski govore, oni su fini, a Rusi su glupi, tupi. I oni ih ubaci im šifru u glavu, sloboda, jednakost, bratstvo. To nikad nigde nije postojao, pa ni u Francuskoj. Francuska je uništila francuskom novom revolucijom, koju su finansirali Jevreji, Hazari, Sefardi, i uništili su crkvu katoličku, hrišćanstvo, i uništili su plemstvo i napravili su novu aristokratiju, finansijsku. Od tada ta aristokratija je finansirala sve ratove. Znači i Napoleona, gurnuli 600.000 ljudi i cele Evropske unije tadašnje išlo do Moskve. Gledajte, danes se razvijat dve tezi. Ko je povажен за руската историја? Тој што освои Украина, бидејќи без Украина Русија не може да биде голема европска држава, или тој што го освои Сибир, нели? Тоа е изборот помеѓу Алексеј II и изборот помеѓу Петар. Дали е важнија лева рука или десна рука? Помеѓу Петар Велики или Алексеј II. Интересантна е priča sa Petrom Velikim. Petar Veliki je zamenjen, Petar kralj, car ruski je otišao u Holandiju sa 200 ljudi. I u Holandiji su tamo vladali zajedno Sefardi i Aškenazi i oni su pronašli jednog tipa od 2 metra koga su podmetuli Rusima, a ovog Petra cara su ubili. A onda su vremenom ubili svi ovi 200 njegovih pratilaca, a i tog što su podmetuli, on je bio vrlo inteligentan, ali hirovit, mahnit čovjek. Znači, jedan puta može da ubije ogroman čovjek, a malo stopala ima. I glavnom, oni su ga poslali, podmetuli ga Rusima i on se vrati u Rusiju kao ruski car. Ženu onoga prvoga pošalju u manastir sa sinom od ovoga prvog Petra, neće da razgovara, našao neku običnu, lepu ruskinju, oženio se sa njom i postao imperator. I onda je prilika od potencijalnog bandita koji je trebao da uništi Rusiju, napravila u stvari čoveka koji je digao Rusiju. On je znao, on je bio odličan sa brodovima. On je pobeđivao u svim pomorskim bitkama, a njegov prijatelj, neki Škot, je vodio kopnene bitke. A onaj prvi je vodio kopnene bitke, odlično, i pobeđivao morske bitke, uopšte nije znao. Nisu imali flotilu. On je podsekao Perčine, napravio od Rusije državu, napravio imperiju, proširio sve, napravio Leningrad, osvojio Finsku, ne znam šta je sve, uzeo što mu treba, sve što mu trebalo i svima majku majčinu i Jevreji se prešli gurnuvši tog mangupa za koga su mislili da će razrušiti Rusiju. Ono ga promenila, jer Rusija je čudnovata, možete da mrzite iz daljine, a kad dođete blizu, samo lud čovjek može da mrzi nešto što je lepo. Dobro, Lučić, ko velite дека е сменет Петар Велики, ви имате теза дека и овој Путин не е оној Путин од 2000... Mislim, nije to moja teza. Od 2008. To sam čuo od ljudi koji se bave obaveštajnim poslom. Da je onaj umro negde 2008. ili 2007. od raka i da ga je zamenio daju primjere da ovo ima veću glavu, da je, i meni se problem, kažem, ovi sviđa. A moje obraćanje, oni kažu, Putin je Jevrin, ja kažem, možda je ovo 3. ili 4. nema veze koji je. To vam je kao sa James Bondom. Imate Bond, meni se najviše sviđao Sean Connery, ali postoje 2 špijunska brenda, Bond i Putin. I svaki 10 godina se menja glavni glumac, ali uloga je bitna. Гледате, пред некој ден излага Оливер Стоун, тоа го пренесува британски Мирор, кај што Оливер Стоун признава дека Путин имал канцер или рак, но дека го има прележано, односно дека има оздравено од канцерот. Значи дека тие Сте видели да никој од богаташа Јевреј не умира од рак? Да. Па они знају лек против рака. Oni neće da prodaju, naprave lek protiv raka koji će da izleči ljude, jer izlečan čovjek je izgubljena mušterija. Cela farmaceutska industrija je apsolutno pod kontrolom Hazara. Evo, kod mene u Srbiji, lekar ne može da vam prepiše nijedan drugi lek osim koji je zapadni. Znači, nije moguće da vam lekar prepiše neki lek koji je ruski, koji je poljski, češki, mađarski, grčki. Možda makedonski može, ali ne znam da li to može. Кој стои зад Зеленски? Велите дека е Хазар? Igor Kolomejski.
Игор Коломейски. On je napravio onu splatjenu seriju iz Ime народа. Володимир Зеленски. А тоа е Владимир. И тоа го менува името од кога станува председател. Претходно на Фейсбук е Владимир Зеленски. Тој говори течно литературен руски јазик во она серија. Da, to je Igor Kolomajski finansirao da bi ga brendirao. A Hazare ćete prepoznati što možete, njihova prezimena nešto znači, Zelenski, Zelenović, Brown, Eva Brown i von Braun. Schwarz. Green, Soros, Schwarz, onda Steinman, Eichmann. Crvenkovski u Makedonija. Ne znam za njega. Crven, da. Eichmann, Bormann, Tuđman. Da. Jedini sam ja ček ti ljudi, pa Tuđman uopšte nije Hrvat. To mi kao kad bi rekli Lučić je Francuz. Pa nije. I evo ga, Lučik. Pa Lučik je Lučik ili Lučić, to je opet hercegovačko prezime. U Hercegovini imate zapadnu pa su Hrvati. Za vreme rata bio neki Mujo, drugog svjetskog rata, Mujo Lučić Ustaša bio. Dobro, Lučić, Erdogan i улогата на Ердоган, он ги дава овие бајрактари, дронови. Тој е човекот кој сушност ги организира првите преговори, првата рунда преговори, и таму ви се појава Роман Абрамович, еден од олигарсите на Путин. Кој е улогата на Ердоган во целата ова ситуација? Erdogan uloga je da sačuva državu i svoju vlast, jer čuvajući svoju državu, Erdogan čuva svoju vlast. Problem sa Erdogan je što je on bolestan, problem sa Turskom je što ima inflaciju, problem sa Turskom je što je srednja klasa nezadovoljna i što je sadašnji gradonačelnik, eventualno budući predsjednik, ako ga neko ne ubio među vremenu. Znači, srednja klasa buržoazije je protiv vlasti, a selo i periferija podržavaju Erdogana. Zbog toga Erdogan se predstavlja da je veći musliman nego što jeste, gradi džamije gde god može, jer to mu je ko zgrade ovih opštinskih komiteta što su bile za vreme Tita. Što više ima tih centrala, više ima uticaja. Se prazni Ukrajina, znači mnogo ljudi izbjega. Ukrajini treba da ostane po planu Hazara, treba da ostane svega 8 miliona ljudi i ukrajinska država plaća Ukrajincima da napuste Ukrajinu i da idu na zapad. Kao što Kinezi plaćaju svojim Kinezima da odu u Evropu ili bilo gde i ne smiju da se vrate. Oni im daju, ne znam, ranije je bilo recimo neki $5.000 robe im daju i ne znam koliko novca i taj novac ne treba da vraćaju u zaradu da zadržavaju, nego sve da bi se smestili recimo u nekom Mladenovcu ili Sopotu ili bilo gde, ili Skoplju, a onda sledećim turuse kako im dolazi roba, oni novac vraćaju onima, daju novac, glavnicu daju za robu koliko dobiju, a uzmu neki 20-30% za sebe. Dobro, Lučić, koje bi bilo finale toga? Se prazni Ukrajina, Hazarite saka da formira tamo državu. Hazari, sad ću kažem zašto Hazari hoće da se preseli iz Izraela. Ne Izraelci. Izraelci o tome nemaju pojma, sada polako znaju. U budućnosti u Izraelu će sve manje i manje da bude vode, drugo, kažu da raste temperatura, a Ukrajina će onda da bude idealnu klimu. I drugo, Izraelci, odnosno Jevriji, koji vladaju Amerikom, znaju da Amerika još dugo neće postojati, a bez podrške Amerike Izrael ne može da opstane. Jer je okružen su toliko masom muslimana da mogu da ih pojedu. Postoji mogućnost da oni izazovu rat sa Iranom pod nekom lažnom zastavom. Pre neki dan sam dobio informaciju da su pripremili lažnu operaciju u Odesi, oblačili su se Ukrajinci u ruske uniforme, pošto su u stvari sve to iste uniforme, i prefarbarovali su svoje tenkove da liče na ruske i trebali su za vikend izvrše neki zločin pa da optuže Ruse. Poljaci su poslali 2 bataljona kao probu u Ukrajinu, nisu poslali veliku količinu patrena za štetom, 600.000 ljudi, znači 2.000 ljudi su poslali, a Rusi su rekli ako se neko umeša da će da ga bombarduju. Sad bi trebalo Rusi da bombarduju Poljsku zato što je poslala. Oni verovatno to neće da urade, nego će da bombarduju taj bataljon, samo će ga locirati pa će ga spržiti. Prema tome, Jevreji žele da se presele u Ukrajinu zato što znaju da u budućnosti neće moći da opstanu na teritoriji gde jesu. Zbog toga Izraelci zidaju po Beogradu besomučno zgrade koje su prazne, čitava naselja oblakodere, ne znam u Novom Sadu isto tako, ne znam kakva je situacija u Banja Luci, Sarajevu i Skoplju. Recite vi meni, zidaju Izraelci nešto u Makedoniji? Ne, nešto mnogo. Постојано време, меѓутоа тоа не значи дека нема да почнат. Значи, сметате дека тоа е суштината на војната во Украина,
дека тоа е добро разработен модел кој почна од 2014 година, дека овој десен сектор и баталјонот Азов се формирани од хазарите. Меѓутоа, глед, има еден интересен детал дека во договорот кој Киев и Вашингтон имат направено од 2018 година, таму изричито или стрикно е напоменато дека американската воена помош, обуки и така натаму не важат за баталјонот Азов. Дека како да ја исполнија својата улога, историски им заврши шансата која им беше дадена и ти беа пуштени низ вода. Гледа тоа што се случува во Мариупол, град кој е на брегот на Азовското море или најплиткото море во светот, кај што има 46% украинци, 44% руси, грци и бугари живеат во Мариупол. Таму беа брутално пуштени низ вода, значи уништени, масакрирани овие од баталјонот Азов. Тие веќе немаат употребна вредност. Им пречува на американците, им пречува на украинците, а веројатно им пречува и на хазарите, како што велите вие. Slabi su oni za Hazare. Hazari će da ih potruju. Hazari pripremaju uništavanje čovečanstva uz pomoć ovih bolesti. Oni veruju oni imaju neku glavnu sektu koja se zove Habad. I ta sekta Habad ima u Dnjepropetrovsku, možete da pogledate na YouTube-u, imaju svoj centar koji se zove Menora, to je ogroman centar, to je nekoliko oblakodera, gde su videli ste videoklip kad su Azovci došli u taj hotel u Menori i zahvaljuju se onaj istetovirani oficir koji se zahvaljuje na YouTube-u što su ih Jevreji primili u goste. Tu treba da bude centar. Во Днепропетровск. Днепропетровски. Знаете кој е тамо? Тамо е сопругата на портпаролот на Путин Песков. Таа е со потекло од Днепропетровск. Поранешна шведска олимписка шампионка во уметничко. Значи дека тоа е една измешана... Измешана, наравно да измешана. Nije to diskutabilno, to je sve isti narod, pa i Poljaci su, mi dok nismo primili hrišćanstvo, dok smo imali svoju istu, staru religiju, mi smo bili najveća sila na planeti, jer niko nije mogao da nas svađa po religijskoj osnovi. Kad smo primili hrišćanstvo, mi smo počeli da se svađamo. Vatikan je izvor... Dnjepropetrovsk treba da bude glaven grad na Nove Hazarije. Da. Znači, to je suštinata... Da, tu je Betinjahu dolazi, to je idejni centar i treba da pročitate šta misli o Slovenima Šnerson, mislim da se tako zove Robin, kako treba pobiti i uništiti Slovene. Znači, sve Slovene. Znači, i katolike, i pravoslavne, i Poljake, i Čehe, i protestante, sve. Вие мислите дека ова војна на Словените или војна меѓу Словените? Не мислим. Они то кажу. Пазите, што си у томе што се... Суштината на ова војна е, значи, војна помеѓу Словените. Против Словена, пазите, гурнете Словене на Словене, Пољаци и Руси, кои су роđena braća. Украинци... Пазите, isto čak i religija. Samo što ih Hazari guraju, guraju ih, oni su ih indoktrinirali da su oni, da nisu Rusi, nego da su Rusi neki mešavina sa, ne znam, varvarimskim nekim plemenima, a oni su čisti pa onda su im proglasili da oni nisu Ukrajinci, nego da su oni Ukri, neko pleme koje je živjelo 21 godina pre nove ere, i da su svi narodi nastali od tih Ukara, a glavni pogmetač svake vatre su vam engleska služba. 1929. godine engleska služba je zaobrala Stefana Banderu, kome su baba i deda bili Hazari i Jevreji. Tate i mame su mu bili unijati, tate mi je bio unijatski sveštenik, a on je bio agent Mi-6. A onda su on i njegovi drugovi su napravili terorističku organizaciju OUN, koja je imala da ruši Sovjetski savez, još je bio Sovjetski savez, a onda su, kad su došli Nemci, oni su organizovali Galiciju jedinicu, to vam je ta zapadna Ukrajina, gde su unijati, koja je ubijala Jevreje, ubila između 700 i 800, znači, pazite, Englezi organizuju jedinicu i ideologiju koja će da ubija Jevreje. Između 700 ili 800 i 900 hiljada Jevreja su ti unijate vođene ideološki od Bandere, ubijali Jevreje, ne znam, recimo 150-200 hiljada Poljaka. Te unijate su vezivale decu za drveće pored puta bodljikavom žicom i onda su palili to drveće ispaljivale tu decu. A Stepana Banderu su sklonili u Nemačku 5 godina, da bi ga posle Drugog svjetskog rata izvukli iz zatvora i pustili ga i bio urednik Slobodne Evrope. A celu Abwehr je vodio engleski obaveštajac Canaris, šef Abwehr.
Mislim, a kako znamo da je šef I sad ćemo Abera napraviti za Engleze 43. godine u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Rumunije rekao vam ratu mora da pobedi Engleska i nije tačno da je Kanaris ubijen, prebačen u Ameriku, on je bio templar. I сега Лучич ќе ме направите чорба главата на гледачите, гулаш еден ќе направите со толку многу информации. Па гледате по 3 пута емисију да попамтите. Да, ќе добијат... Гледате Лучич инсерте моje. Да, имате инсерти, да. Имам со сином Вовом, радим Лучич инсерте. Секој ден ги правите? Молим? Сваки дан. Svaki dan, skoro svaki dan ima neki insert od 30-60 sekundi, ali skoro svaki dan imamo i emisiju od sat vremena, 45 minuta. Бандера се смета нели како олицетворење на украинскиот национализам во Втората светска војна и олицетворење на некој украински нацизам. Нели тоа се обвинувањата. Национализам кој преđe u mržnju zove se šovinizam, a ovde se pretvara u nacizam. I nacizam su napravili Englezi. Nacizam je izmišljen u Londonu. Marksizam i komunizam su izmišljeni u Londonu. Sedište muslimanske braće dan danas je u Londonu. Oni su izmislili muslimansku braću i komunizam, i nacizam, i fašizam. Šta je fašizam? Fašizam je vlada u Americi, vlada u Britaniji, vlada u Francuskoj, vlada u Nemačkoj. Šta znači fašizam? Kad multinacionalne kompanije ili investicioni fondovi kontrolišu državu. Kad krupni kapital kontroliše političare, to je fašizam. Šta je Macron? Rothschildova pudlica. Macron ne može da izgubi izbor od Marine Le Pen. Pa zašto? Pa zato što ne odlučuje narod, nego mašina. Svi glasovi Marine Le Pen su imali isepano, i namerno isepano 5 mm ovako, i svi su mašina, kad ih je brojala, onih je klasifikovalo kao oštećene i bacala u đubre. Dobro, Lučić, ako imate teza дека Берија... Berija je bio engleski agent od 1922. godine zaobovan u Turskoj. Da, дека Берија губива Сталин. Da, pluje ga po nalogu Britanaca. Zato što je hteo Hazare da prebaci iza Urala. Znači da gi prefrli, da gi presili od ta strana na Ural, koji ќе го отрuje Путин, ако не спроведу, ако не спроведу... Да кажем, можете да труете Путина колко hoće, ima ih više. Oni ne znaju koga truje. Koga zrače, koga ovo. Bilo je atentata, čak i u Kremlju eksplodiralo. Uvek se pojavi novi. Samo se otvori Orman i on izađe. Dobar dan. I vuče desnu ruku. Vidite, ona vaša teza za Eskimite, za Hirošima, za Nagasaki. Da. Hirošima i Nagasaki su bila najveća kolonija pravoslavaca i Japanaca. Rusi su proširili i bačene atomske bombe da bi se uništili pravoslavci. Ko je napravio atomsku bombu? Jevreji. Glavni izdajnik je kasnije ko je doturio Sovjetima tajnu pravljenja atomske bombe, navodno je bila gospođa Rosenberg. Znači, Rosenberg, zapamtite, hazarsko prezime. A kako se zove čovek koji je smislio rasparčavanje Rusije izmišljajući etničke grupacije koje treba da se suprotstave Rusima? Alfred Rosenberg. Kažu, Nemac, lep čovjek. Pa jeste. Ali unazad nekoliko pogleda, on je Hazar. Kako ćete da ustanovite, za mene su proglasili, htjeli da me proglase da sam antisemita, a ja inače izuzetno poštujem Jevreje, su najsposobniji i najpametniji. To vam je ko volite ili ne volite Real Madrid. Najbolji su. Никој не ги фали толку евреите колку вие што ги фалите. Све во светот од нив зависи и така натаму. I kako može, u knjizi Kraljevstvo Hazara 2, ja sam dao formulu za otkrivanje Hazara političara, ja sam uradio. Od Prvog svjetskog rata američki, evropski i tako dalje. Na Google moj jedan saradnik pitao kako se zovu deda i baba Roosevelta, Trumana, Churchilla, Churchillova majka je Jevrejka. Bogatog Jevrejina iz Njujorka koji je imao na Petoj aveni, čini mi se, najluksuzniju zgradu i dole u foajeju fontanu sa mirisom. I onda je poslao dve ćerke ili tri, već se ne sećam, u Evropu da se udaju dobro. I jedna se udala za Randolfa Churchilla, a švalerisala se sa engleskim kraljem Edwardom, ali i sa srpskim kraljem Milanom. I hvalila se da je spavala sa 200 muškaraca. A njen muž Randolf jurio kurve, dobio sifilis i onda ga Edward poslao kralj u Irsku da tamo, da ga ne gleda dok mu kreše ženu. A Randolf Churchill je onda bio u internatu. I Randolf Churchill, ne Randolf, nego Winston Churchill bio u internatu i guzili ga tamo i on je peder, biseksualac. A sin Randolf isto bio biseksualac, posled kod Tita i onda što je interesantno, on je ovoga... I Tito da nego? Ne, nije Tito, Tito je bio šoverčina.
Steva Krajačić, čuveni obaveštajac Tita koji je čuvao, po majci je Jevrej, to se ne zna. A roditelji su mu inače pokatoličeni Srbi, prva generacija. I Randolph Churchill je, kad je putovao avionom, je avion srušen, ali tokom te vožnje dok su pili viski, Randolph je naveo Stevu Krajačića da radi za englesku službu. Steva Krajačić je radio za NKVD, radio za Abwehr, jer je Steva Krajačić bio španski borac, a onda je Tito zamolio Staljina, a Staljin zamolio druga Hitlera da sve španske borce iz Francuske puste jer mu trebaju za revoluciju. Pa je Canaris rekao, ovaj engleski agent koga sam spominjao, rekao, pustit ću ja sve ove španske borce iz francuske internacije, ali treba da potpišu da će da rade za Abwehr. Tako da vam je Steva Krajačić isto radio za Abwehr, ali vam je i Koča Popović radio za Abwehr. Čuveni Koča Popović Cincarin, koji je zajedno sa Titom određivao mete za bombardovanje Srbije i Crne Gore. Ne znam koliko puta, 20 puta su valjda ili preko 20 puta bombardovani. Više smo poginuli od savezničkih bombi nego od nemačkih bombi, a sad nas teraju da budemo saveznici sa Englezima i Amerikancima u NATO. I kako je završila ova vojna u Ukrajina? Kao, da vam kažem, ja sam lansirao jedan vic. Kada se neko ubeđuje da Srbija treba da uđe u NATO pakt, zato što će NATO pakt da pobedi. A kaže, kad još uđe u Nemci u rat, vidjet ćeš ti Lučiću šta će da bude. Ja kažem, ja znam da nemačke mašine nikada nisu stigle do Moskve, a ruske mašine su uvek stigle do Berlina, a i konjica do Pariza. Prema tome, Rusi uvek pobeđuju. Birate koga će da bude. Pazite, ovo više nije stvar Zvezde ili Partizana. Vi imate na zapadu Klausa Švabe i novi komunizam, prisilno vakcinisanje, 2030. nacionalizacija sve imovine, znači novi komunizam imate na zapadu. Imate na istoku našu hrišćansku civilizaciju. Pa vi ste izabrali Makedonci da budete u NATO i da budete pod diktaturom Svetske zdravstvene organizacije, što ne znači da mi Srbija nećemo da budemo. Mi sedimo tu ovako, kao žongler na konopcu koji ide brzo posle 3 viskija. Mislim, samo pitanje je kad ćemo da odletimo u provali ovog mudrog rukovodstva. Ке фрли Путин атомска бомба, нели? Тоа е темата сега, дека Путин размислува, иако и тој сам најави, нели? Меѓу редови ја протнуваше таа приказна, па беше сликан со копчето, нели, кај што може да се активира нуклеарна бомба и така натаму. Ке има ли такво финале на војната во Украина? Pa ne mora uopšte da bude. Rusi imaju, ja sam prvi to govorio, da imaju projektile u podmornicama koji, to su podmornice atomske koje po 6 meseci su na dnu mora kod istočne obale i kod zapadne obale i u međunarodnim vodama one mogu da gurnu torpeda. Posle su sad objavili kako se zove torpeda, ja sam o njima govorio još. Pa te su ili kinžali ili sapana? Ne, ima torpeda koja iz podmornice izlazi i gađaju dno i proizvode tsunami, znači talas od 500 metara. Istočna obale Amerike vam je kao Vojvodina, ravna, tepsija. Znači, taj talas od 500 metara uništi Washington i New York i više nema ko da se ratuje. Teksas neće da ratuje. Ако се толку силни, 90 дена војуваат, повеќе од 90 дена во Украина. Им го срушија најмокниот брод. Знам, ali пасте, това ми kao kad imate ludu ženu koja se kurva, pa nećete odmah da uzmete pištolj da ubijete. Prvo lupate šamare. Им го срушија или им го уништија, им го потопија најмокниот брод Москва. Што беше гордост на Црноморската флота, знаете. Немојте да веруете украинској пропаганди. Не веруваме, него гледаме дека и Руското министерство за одбрана го призна потопувањето. Потопен брод, ali nije potopljen za akcijom ukrajinske vojske, nego glupošću nego ruskih vojnika koji su napravili greške koje su izazvale havari. Znači, nisu ruski vojnici super ljudi i među njima imamo mlaza koji nešto ne poprave, ne urade, dođe druga smena, preskoči i dođe do požara. I taj brod, da su ga gađali raketama, on bi potopio na tom mestu. Oni su ga došli do eksplozije u njihovom magazinu gde se nalaze, šta ja znam, neka eksplozija naprava. Nemate čustvo дека CIA ги предвиди сите потези на Путин, точно кажа кога ќе почне војна? Ne možete da predvidite poteze Putina, zašto Putin uopšte ne govori svoje planove. Ja ću vam kažem koji je plan. Plan je ne vojni, to vam je Martinel kao kad se igra bilijar.
gađati kuglu, a ona se odbije pa pogodi drugu. Cilj je da iz NATO pakta izađu jedna po jedna država, da se u neko dogledno vreme NATO pakt raspadne. Jer ako se raspadne NATO pakt, onda Ukrajina ne može da uđe u NATO pakt. Onda Švedska ne može da uđe u NATO pakt, Finska ne može da uđe u NATO pakt. Znači, glavna meta je NATO pakt. Jer NATO pakt je zlo. Ne Amerika kao Amerika, američki narod. Američki narod je divan i dobar kričanski narod, kao što je ruski narod dobar i fin. Kao što je makedonski narod dobar i fin. Političari su samo zlo. Svi političari koje vidite na planeti, svi su zaostrani. Koga god ovako, krk. Svi su lopovi. Лучич, ние снимаме тука во хотел, за кој ви ми кажавте дека е хотел на кланот Османи. Не знаевме, хотел во центар на Белгата или нема потреба името да го кажеме. A klan Osmani je napravio nemačka obaveštajna služba u Hamburgu, a klan Osmani je preuzeo posao od Bedžeta Pacoli u Zagrebu, ima na Google kada je to. Znači, klan Osmani vam je BND, a vi sad tražite koji Osmani su političari u Makedoniji, na Kosovu i tako dalje. Кој име Вјоса Османи, нели? Pa ima ih više. Бујер Османи, може не се дел Sve на su oni клан. brastvenici. Мислите? Pa znači BND. БНД. Уште се мокни БНД на Балканот? BND na Balkanu ima pravo da se igra kao što i Englezi imaju pravo da se igra. Evo u Crnoj Gori imate Albanca, ovoga Dritana Abazovića, engleski agent. A kako znate da je engleski agent? Pa imaju Englezi jedan ritual. Engleskog agenta kada hoće da predstave, oni ga dovedu u High Economical School u Londonu da održi predavanje. Pa vam je Vučić održao predavanje tu, pa mu je Sandulović pravio neke probleme. Pa vam je Dritan Abazović, Abazović? Да, Абазовиќ. Da, držao predavanje. Kurti vam je, sa Kosova, on je Kurtović. On uopšte nije Albanac, on je iz plemena Mađupi, cigansko pleme. Oni imaju divne, mnogo lepe žene imaju i bave se magijom. Naravno, on je oženjen sa Finkinjom, koliko znam, a Finska za koju službu radi, cela država? Pa za CIA i MI6. На толку убави жени шојката од племето Куртовиќ со Финкиње да се омаже да се ожени? Pa sa Kurtovićem, ne sa tim Kurtijem se zabavljala ćerka Zorana Sokolović. Што и беше министар за... Ministar policije Srbije. A Kurti je zavrbovan naše službe srpske još odavno. On je podmetnut, on je zavrbovan, ne mogu sad da se setim kada, ali ono što je interesantno, on je podmetnut Ademu Demaću da mu bude šef kabineta. Adem Demać je jedan veliki albanski patriota, komunista, jedan najvan, dobar i pošten, pametan čovjek, ali... Kosovski Mendela, neli tako? Da, simpatičan čovjek. On je jadan proveo, ne znam, 34 godina u zatvoru i kad su ga pustili, oni ga u Kurtija podmetu da mu bude šef kabineta, naša služba da ga prati. Njegov zadatak Kurtija je da odlože pregovore, nama ne odgovara da pregovaramo sa Šiptarima, jer mi čekamo da Rusi dođu. Su Albanci, neli? Albanci, ja se izvinjam, Albanci. Ali ono što je interesantno, Albanci su pametan narod, ja izrazno poštujem ih. Oni su, evo, u decembru prošle godine, do marta ove godine, 200 njih je tražilo od Nemačke da se isele u Nemačku, dobiju papire. I vjerojatno su dobili ili će dobiti papire, jer ne mislim da su potrebni Albanci, jer oni su vredni, sposobni, dobri radnici. Pazite, Rusija još nije ni krenula. Pazite, Rusija sada dolazi prema Dunavu. 200.000, ne 200. 200.000, da. Ne, vi rekote 200.000, to pišuše, po medijumite pišuše, da. Izvijem se, 200.000. Sada će Rusi da dođu na Dunav, kad dođu na Dunav je kod Bugarske. Onda će u Bugarske 60% Bugara vam je za Ruse, 40% je za Amerikance. Doći do promene vlasti. Neće oni Bugari da izađu iz NATO pakta, ali Bugari uvek puštaju avione da prelete. Evo sad su pustili da prelete, čak i avion je preletao jedan koji je poslao upaljače u Bosnu i Hercegovinu da bi mogli muslimani da sklapaju neke eksplozivne naprave, granate da ratuju protiv Srba. Oni svima puštaju. Oni su kao devojka za pare. Се наоѓаме пред некоја економска криза во светот, страво дека ќе има голем глад, Украина, делови на Русија, кои што се во тие воени подрачја, сушно се најголеми житници. Сончоглед, пченица, јачмен и така натаму. Овие пристаништа се под контрола, Мариупол кој беше под контрола на русите, Одеса е ни вамо ни тамо, се користи оној патот по Њепар,
Приднестровје, вела дека тоа може биде следно подрачје кај што ќе се отворат одредени конфликти. Змискиот остров е многу битен, бидејќи е на некои 30-40 километри од делтата на Дунав. Може да се контролира. Му се заканува ли глад на светот? Pa ste da vam kažem, glad se namerno izaziva. Zašto? Kad sam počeo da pričam, preskočio sam pismo Alberta Pajka iz 1871. godine. Albert Pajk je bio jedan Hazar, učestvuje kao general u građanskom ratu u Francuskoj na strani Južne konfederacije, znači oni koji su podržavali ropstvo, znao je indijanske jezike, bio je advokat i on je napravio crvenu masoneriju u Sjedinjenim državama. U Vašingtonu, bio sam tamo iznad Bele kuće na 15 minuta peške, nalazi se veliki hram crvene masonerije. Znači, postoji plava masonerija od 1 do 3, a gore onda postoji crvena masonerija koja se deli na York i na škotski obred. Da znači, a u plavu masoneriju se prima, a na predlog, a na crvenu i York se po pozivu ide, znači samo odabrani. Znači oni koji su ekstra klasa. On je napravio tu ekstra klasu i u Vašingtonu je njegov spomenik. On je napisao pismo Maciniju 1871. Dragi brate, treba da napravimo tri svetska rata. Treći svetski rat će da bude sukob između cionista i muslimana, islamskih fanatika, i taj treći svetski rat treba da izazove ekonomsku krizu, pa glad, da bi mogli da uvedemo svetsku diktaturu. Sve ide po tom planu, jer su bio prvi svetski rat, drugi svetski rat, ovaj će rat da bude sukob između muslimana, taj treći između Irana i Izraela. Izrael ima atomske bombe, Iran je dobio, kako sam ja čuo, atomske bombe, pošto su ovi Izraelci stalno sprečavali da naprave atomske bombe, ubijali su njihove naučnike, ovi su dobili, tako da taj rat može da počne atomski rat. Nemci su dobili, to sam dobio informaciju iz Nemačke, svi građani Nemačke su dobili da od 25. pripreme vodu i namirnice za sledećih 15 dana da se nadaju loše. To znači, može da se desi nešto zaista loše kad Nemačka iz opreznosti, to ne znači da će se dogoditi. Pametan čovjek napravi skladište hrane i vode, pa ako ne bude rata, ok, a ako bude, da ne mora da izađe, jer uvek i prvi 15 dana rata se najviše gine bez veze. Имаше некоја најава дека Илон Маск сака да ја купи водата Минаква тука во Србија. Нису му дозволили колку се ме чуo. Да, дека тоа е вода богата со јод. Да. Дека тоа е една од ретките води во светот кој што има доволно количество. Mi pravimo grešku, ne znam šta ste vi uradili u Makedoniji, ali prodaja vode je čista izdaja. Prodaja vode strancima je čista izdaja. To je kao kad bi Arapi prodali svoje izvorište nafte strancima i onda da gledaju kako su ovi bogate, a oni tužno da gledaju kako ostaju dalje siromašni. Znači, 5. oktobra 2000. godine mi smo okupirani od strane Amerike, Britanije i Nemačke i ovi, kako se zove, naši političari od 5. oktobra 2000. godine su agenti duboke države, dokaz za to što su radili sve što su ovi želeli. Prodali su naše tržište, prodali su naše zemljište, vraćaju zemljište Volksdeutcherima, uništili su naš bankarski sistem, drže pare u inostranstvu, bogate se i direktori banaka i banke, milijarde se izvlače iz ove male zemlje. Ja ne znam koliko je Srbija bogata kad je toliko kradu već vekovima. Što naši kraljevi, što ovi namesnici. Лучич, Германија е многу чудна. Многу е чудна улогата, ролјата на Германија сега во овој еден ваков контекст, посебно на министерката за надворешни работи. Таа беше во официјална посета на Америка, таа ги дава најтврдите ставови во однос на Русија, на војната, на агресијата на Руската Федерација. Министерката за надворешни работи на Германија. Имавте прилично екстремни ставови околу... Nisu ekstremni, pa što da kažem, Nemci ako ih budu gurnuli da idu u rat, bit će sprženi. Sovjeti su imali 27 miliona mrtvih u Drugom svjetskom ratu sa Nemcima i sa Evropskom unijom. Ako Evropska unija i Nemačka ponovo krenu, Nemačka će da bude spržena, Britanija će da bude spržena. Niko neće zažaliti ako Britanija nestane sa zemljinog šara, jer Britanija je izvor svih zala. Ne kažem britanski narod, ali britanska elita. A britanska elita vam je u stvari hazarska, jer oni su preuzeli potpuno vlast u Britaniji od perioda Cromwella, kada su Sefardi i Aškenazi finansirali
prevrat u Britaniji, došao je Cromwell na vlast i smako je kralja, posekao mu glavu, posle istog vremena, posle njegovog, došla je ponovo neka dinastija, ali za vreme, posle Cromwella, Jevreji su dobili mogućnost da se vrate nazad u Britaniju. A čovjek koji je sve to organizovao bio je George Downing, u čijoj kući predsjednik vlade obitava, a George Downing je tvorac britanske obaveštene službe, koja je postala svetska po linijama jevrejstva. Annelien Baerbock, ministarkata za nadzor. Da, fiskulturnica. Da, vi velite da ima srednju fiskulturnu školu. Srednju školu, ne, nisam rekao srednju fiskulturnu, ona je fiskulturnica, poznata je bila ona gimnastičarka, osvojila neke medalje i postala ministarka, mislim, to je budalaština. Mislim, mi se ne razlikujemo, mi imamo Anu Brnabić, koja je jadnica, kad progovori, mi svi strepimo da li će da uspe da završi rečenicu. Kad završi kao neku školu, kao fakultet u Americi, pre neki dan sam gledao videoklip gde pokušava da prevede jednu rečenicu, ona prevodi kao đak iz 6. razreda osnovne škole. A ovo je Joška Fišeršove bombardiraša? Joška Fišer sa srednjom školom bio je taksista, prodavao je knjige Raši Smiljaniću, poznavao je Zorana Đinđića i Bilmez jedan je postao ministar spoljnih poslova Nemačke, kao zeleni on. I on nas je bombardovao. Helmut Kohl je kon, u stvari. On je u stvari bio finansiran od francuskog predsjednika Mitterranda, čini mi se. I on je ucenom izborio da Francuska podrži priznavanje Hrvatske, jer je Nemačka ima od uvek pretenzije prema Balkanu, jer za Nemačku sirovine sa Balkana, pre svega ugalj iz Bosne i sa Kosova su bitne. Za vreme Drugog svjetskog rata Kosovska Mitrovica i Rudik su bili pod kontrolom Nemaca. Kako ga završi ova vojna? Ova vojna će se završiti propašću Evropske unije, izlaskom jedne po jedne države iz NATO pakta, Rusijom koja će možda napraviti gvozdenu zavesu prema siromašnoj Evropi, gde ne dolaze izbjeglice uz neki zid, će napraviti ko Mađari, da izbjeglice gladne iz Nemačke, Francuske ne dolaze, a oni će se onda sjuriti na Helm, koji se pogrešno zove Balkan. Napoleon je 1818. naredio da se zove Balkan. Mi smo se zvali Helm, ranije kroz celu istoriju. Dobro, kada ljudi Rusije gledate, tamo ima odredeni založbi, razmisluvanja, analizi, strategiji, deka Rusija treba, deka Evropa je vekad država na stari luge, deka Evropa je kontinent vo izumiranje, deka mnogo malko Evropa može da povliče napred, deka se prefarla Evropljani su svi nacisti. Francuzi su bili nacisti za vreme Drugog svjetskog rata. 50-60 hiljada je Francuza kao dobrovoljci su otišli rata protiv Sovjetskog saveza. Ne znam koliko Poljaka, Italijana. Louis Vuitton je šio čizme i opretače za francusku vojsku. Gucci je za Italijane radio. Svi su srećni išli da ubijaju Rusi. Pa Rusija se vapi da ih pobije. Ja ne znam što ih ranije nisu pobili. Pazite, ako imate besno kuće u susednom dvorištu, pa vam krene na dete, pa se vapi da ga ubijete. Pa bolje vi da ubijete kera nego ker da vam izujeda dete ili unuča. Prema tome, ovi su glupi, slušaj. Ako ne bude pobune u zapadnoj Evropi da kažu, alo ljudi, nećemo da idemo da ratujemo protiv Rusije jer ćemo dobiti bombe. Lepo Putin, čovjek Putin vam lepo kaže, ako krenete dobit ćete preko P. Šta treba da vam nacrtam? Ko hoće, namestite se. Poljaci su najluđi, njihova hrabrost je na ivici ludila. Biće sprženi. Evo, rekao sam, 2 bataljona su ušla u Ukrajinu. I dobro, Lučić, ako slučajno izgubi Putin, ne može. Kako ne može? Pa ne može da izgubi. Evo 90 dana. Ne može samo ništa da napravi Mariupol. Pa što vam objasnim. Ako padne jedna bomba na Pariz, da li vi mislite da će Francuska da ratuje? Ako padne bomba na Moskvu, da li vi mislite da će prestati Rusija da ratuje? Znači da spržite Petrograd i Moskvu, Rusija nastavlja da ratuje. Ako spržite Washington i New York, Amerika izlazi iz rata. Ne mislite valjda da će Teksas da ratuje? Imate Instagram? Ne. Otvorite Instagram da vidite kaj se ovdje ruski influencerki, ruski bogataši. A pustite, to su ti svi ruski bogataši su To je na Hazari. invazija na Abu Dhabi, na Dubai, na Istanbul, na Antalija. To Putinu odgovara. Da svi ti bogataši odu iz zemlje da ih nema. Jer oni su bili ta 5. i 6. kolona o kojoj govori Dugi. Vidite, se ispravlja da kad Čečenite
дека се влезе во војна против нацизмот во Украина, се влезе во војна за враќање на словенството, бидејќи словенството било нацистичко и дека било национализирано, а чечените се главна ударна тупаница на Владимир Путин. Не, to je medijski tako, zato što ruski vojnici nemaju pravo da se slikaju. Autobus, vlego Azovstil, vlego Čeličana. Putin je pametan čovjek. On je, time što Čečeni su glavni heroji Ramboji, 100 milijardu i 400 miliona muslimana navija za Čečene. Ceo muslimanski svet navija za Rusiju kao saveznika protiv Amerike. I Pakistan, koji je bio saveznik Amerike, navija za Rusiju. Indija, koja je bila saveznik Amerike, za Rusiju. Svi su otkačili Ameriku. Samo muslimani u Bosni i Hercegovini, Sandžaku i Makedoniji i na Kosovu navijaju za Ameriku. Oni su za muslimane sve ostalo veroodstupnici. A vi znate šta za muslimane znači veroodstupnik? Kad Kadyrov bude došao na Kosovo, pa znate gde će da budu tada Albanci? U Švajcarskoj. U Švajcarskoj su Albanci potpuno kupili političke establishmente u Švajcarskoj. Ti i сега su u Švajcarija. Švajcarska je albanska. Svi političari su korumpirani prljavim novcem. Podvlačim. Svi političari u Švajcarskoj su korumpirani. Molim tužioca u Švajcarskoj da pokrene postupak, ako sme. Германија рековте дека е турска, а Швајцарија се велите дека е албанска, така? Šta ste rekli da je Albanija... Vi ste rekli pre 15 godina da je Nemačka turska, a sad kažete da je Švajcarska albanska. Ja nisam rekao da je Nemačka turska. Pa, Islamska država Nemačka. Islamska republika Nemačka. Zato... Ali ste prvenstveno mislili na... Vi ste obrnuto rekli da je Turska pod kontrolom Nemačke. Ne, Turci imaju organizaciju Sivi Vukova, koja je poluvojna, polumafijaška organizacija, jer Sivi Vukovi kontrolišu tursku mafiju, a turska mafija je kontrolisala albansku mafiju. Sivi Vukovi su stvoreni 1899. godine i posle su preuzeti od CIA i oni su deo organizacije Stay Behind zovu ili Gladio. To je bio plan duboke države da u svakoj zapadnoevropskoj državi se organizuje gerilski pokret ako Rusi ulete i da ih napadaju na svim stranama. Zbog toga su pravljene crvene brigade u Italiji, u Nemačkoj. Sve, što kaže jedan pametni profesor bezbednosti, Tolja Milovanović, sve terorističke grupe su u stvari diverzantske jedinice obaveštene službe. Znači, muslimansku braću napravili Englezi, Al-Kaidu napravili Englezi i Amerikanci, ISIS napravili Englezi, Amerikanci i Izraelci, Boko Haram u Africi, Izraelci. Znači, sve terorističke organizacije, prave obaveštene službe, sve terorističke akcije u Francuskoj, nadzornoj obavljaju u Parizu. Znate ko je organizovao? Ne mislite na da neki ludi muslimani ovo ono, ne. Francuska obaveštena služba je DGSE, koja radi pod kontrolom britanske službe. Britanska služba je samo transmisija volje vladara i senke. Znači, Charlie Hebdo organizuje francuska služba i uvek se nađu dokumenta o teroriste. Teroristi uvek nose lične karte. Pa setite se budalaštinu i na promenada na engleskom šetaliću, u Nici kamionom kad je ubio one ljude, pored sebe imao plastičnu pušku. Koji terorista sa sobom u kamionu nosi lažnu pušku? Sve je pozorišna predstava. Sve je pozorišna predstava. Kao i rušenje bliznakinja. Sada polako izbija videlo da je to lažna operacija. Cilj rušenje bliznakinja u Americi 2001. imao je za cilj uvođenje diktature u spleta zakona u Americi koji oduzimaju sva ljudska prava Amerikancima. Ако хазарите прават неколку светски војни и се толку мокни и сакат да се преселат на територија на Украина, кај што треба да останат само 8 милиони жители. Или пуштају Америку низ воду. Америка е пропала држава. Добро, тоа значи дека со Русија ќе граничи држава која многу помокне од Америка и многу помокне од НАТО, тоа е Хазарија. Хазарија се неće направити. Па Путин je to upravo sprečio. Значи, Путин влага војна да спречи Хазарија. Спречio Хазарiju jer je on baš osvaja to gde su njima bitne ulaz u Crno more. Nije to Petrovski će da bude u toj Novorusiji, to je stari naziv za taj deo Rusije. To je kraljica Katarina i Potemkin su pravili. Толку се крстевте во Путин, Путин не го дава Косово, Путин ќе обрани Косово,
кога одеднаш Путин го искористи преседанот со Косово, што беше во Он то каже, Хашкиот суд, па добро го каже, на средбата со председателот на Обединетите, со генералниот секретар на Обединетите нации, мислам, да, naravno, ali kršenje pravila uveli su Evropljani i Amerikanci, odnosno Hazari. To što kaže u jednom trenutku, to ne znači u drugom trenutku da neće reći nešto drugo. Putin i ceo vojni establishment u Rusiji zaplače kad se susrete sa bilo kojim Srbinom, ali to se mnogo puta ponavljalo. Kaže, izvinite što su nas izdali 99. godine, morat ćemo da vam vratimo Kosovo. Albanci će da pobegnu sa Kosova, da li shvatate? Mi uopšte ne treba da ratujemo. Da li vi mislite da će Kadirova da čekaju Albanci na Kosovo? Pa pobići će kad budu pošli. A sa Kadirov će doći na Kosovo? Kadirov će da dođe na Kosovo? Recimo, doće sa Rusima. Wagner grupacija je određena da očisti Kosovo od onih Albanaca koji ne poslušaju savjet mudrih Jevreja koji kažu pametan Jevrin seli se na tenane i nosi kontejnere, a glup Jevrej ne ponese ni kofer. Savjet Albancima, pametan Albanac seli se na tenane i nosi kontejnere, glup Albanac se seli bez kofera. Вие пред една година велевте албанците у Азербејџан ќе се селат, се велите да се велите у Швајцарија ќе се селат, пошто таа е нивна држава. Albanci su došli... Помеѓу Азербејџан и Швајцарија, каде би одбрале остали? Ajde, ako žele da se vrate kao Jevreji u zemlju svojih očeva, naravno to nije bila zemlja njihovih očeva, Hazari su njihova Ukrajina, a ne Izrael. Albanci su došli iz Azerbejdžana, pola tadašnje Albanije. Prvi put se spominju Albanci u 4. veku kad Aleksandar Veliki, makedonski, nije bugarski, nikako nije bugarski, prezivao se Karanović. Se Karanović, nemalo prezime. Karanidis. Da, dobro. Greci ga zovu Karanidis. Dobro, samo može ga. A čekajte, što se kaže da čovjek nije imao prezime? Pa во тој период и немале презиме. Jel? Да, во тој период и немале презименја. Bio je samo Pera Bika Žika, jel? Pa ne, немале презименја. A vi znate? Pa dobro, gledali ste lične karte, ili imate dokumenta? Има записи, има документи, така натам. Така да Карановиќ бил, мислам, тоа. Ајде, нема врска. Greci ga zovu Karanidis. Dobro, продолжите со теза, значи прво се спомнат албанците. Znači, prvi put se spominju kad je došao tamo i poklonili su mu ovčarske pse. Znači neka 332, 3, 4, nemam pojma. 333 je bila bitka kod Isa. Pošto se te godine računaju kontra, onda ne mogu da napamet kažem. Uglavnom poklonili su mu ovčarske pse. Ti ovčarski psi, to su u stvari šarplaninci. I ta Albanija, možete pogledati na karti, je jednim delom u Iranu, jednim delom je u Azerbejdžanu. Ali u Iranu imate 25 miliona Azerbejdžanaca. Hamneji, verski vođa Irana, je Azerbejdžanac. Tako da to je njihova postojbina i može njih da prebaci Bežet Pacoli, koji je cincar inače, koji je Vaša Zajev, kao i Edi Rama. On je blizak sa Putinom, može da im obezbedi da se presele tamo da pređu u Rusiju, da se bave građavinskim poslovima. Rusija ima najveći broj muslimana na svojoj teritoriji i najveću džamiju na svetu, u Moskvi. Pa dobro. I postoji potpuno harmonija između muslimana i hrišćana u Rusiji. Кабаева, што е нарекот, нели, љубовница или втора сопруга на Владимир Путин, има муслиманско потекло. Па добро. Тука во Байракли џамија, татко и нејзин се сретна со вашиот муфтија, како се каже, Јусуф Спахич. Јусуф Спахич и njegov... Објави на Фейсбук човекот. Оба брата, ја ги познам и дивни су људи. И татко му, нели, беше исто прв човек на исламската заедница или муслиманската заедница во Србија, така да. И сега како го заврши војната, кој победува? Вие у Путин верувате? Мислам дека Јованка Брос вака Тито, Јованка Брос у Тито вака не веруваше кој вие у Путин. Значи Путин ќе растури сега. Неće Putin. Pogrešna je potpuno percepcija Putin ratuje. Ne ratuje Putin. Ratuje ruski narod za svoju slobodu i za slobodu svih nas hrišćana, svih verujućih ljudi, i muslimana i hrišćana. Ovo je rat verujućih ljudi protiv satanista. I mi svi koji verujemo u Boga treba da navijemo za Putina kao što veruju svi hrišćani i Grci, i osim Poljaka koji ustaše programiran narod. Ali ceo muslimanski svet navija za Putina. Jer Putin se bori u ime Boga, a ovi u ime Satana. A vi opredelite se da li ćete navijate za Satanu ili za Boga. To od vas zavisi, vas koji gledate ovo. Ма кај те гледат овие рублја патриоти, има како
ovaj marksist, komunistički manifest da evo gleda to. Komunistički manifesti su napisali Jevreji Kazari, Marks, Има Lenin, да гледате Trotski. емисија вако комунистички манифест, ове рубле патриоти веќе се у Македонија, има да ве цитират у наредни 2 месеци. Slušajte, vi morate da se borite da Bugari počnu da uče makedonski i da prisvojite Bugarsku, napravite veliku Makedoniju. Dobro, a kad Lučić. pripojite Bugarsku, onda možete da idete i prema Albaniji. Dobro, Lučić. Vi ste vojskovođe velike. I komunistički. Među vama samo treba da nađete novog Aleksandra Velikog. И комунистичкиот манифест го напишале велите хазарите, значи тоа е naravno. станува збор за една структура која вие A šta mislite ko je napisao onaj protokole? Kaže, to je falsifikat. A dobro, šta je original? Синејските за синејските протоколи мислите? Da, mislim na te. На приоритет и така Ko je mogo da li vi mislite da je jezuitizam izmislio Bask Ignacio Loyola? Ne, Ignacio Loyola je Sefard, Jevrejin koji je prešao u katoličanstvo i napravio je jezuitizam i čuvenu jezuitsku zakletu. Među Makedoncima, ja se malo šalim naravno, među Makedoncima ponašao se kao najveći Makedonac, među Srbima kao najveći Srbi, među Francuzima, znači infiltracije. I mi imamo jednog jezuita ovde u Srbiji, koga svi vole. Kod nas je to interesantno, verovatno i u Makedoniji. Kad dođe stranac pa vam kaže da nas voli, mi se raspasuljimo, jao, Nemac nas voli, pa šta me briga, on je govno jedno obično varvarin. A koji je jezuitski? Nemci su svi varvari. Oni su 3 puta bombardovali Srbiju u 20. veku. Prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, 99. 3 puta bombardujete Beograd, pa vi ste varvarin. Vi ste zločinac. Pored Beograda, 82.000 Srba streljano, među njima moj deda. Koliko je streljano? Kragujevac, Kraljevo, 100 za jednog. Njihov nacista Kurt Waldheim bude šef Ujedinjenih nacija, bude predsjednik Austrije. Nemci su varvari. Austrajanci, varvari. U Prvom svjetskom ratu bio je logor Nežidar, mislim da se zvao, gde su i deca bili. Nične nisu Hrvati izmislili logore gde su bebe i deca, nego u Mađarskoj. Lučić, уште еднаш за крај. Како ова ќе заврши? Вие велите трета светска војна ќе биде може помеѓу Иран и Израел. To je opcija, to visi taj rat u vazduhu, može da se desi. Ние 2 години имавме ова, нели? Корона и така натаму. Pa to izmisle, ta korona je izmišljena. Svetom se vlada uz pomoć straha i obećanja. Znači, korona, strah, obećanje, Pfizerova vakcina, spas. Добро. Се наоѓаме ли ние во предворје или во срцевината, суштината на Трета светска војна? Treći svjetski rat je počeo 99. godine i on ide etapno. Neće ovaj rat da bude od jedan puta svud. Može da bude, recimo, da se završi do zime sigurno će da traje. Onda može da bude pauza ovde, a da krene rat između Kine i Amerike oko Tajvana. A potpuno besmislen rat. Meni je čovjek, jedan drugar, koji je bio oženjen sa ženom sa Tajvana, kineskijom, on mi je rekao, Tajvan i Kina su kao Republika Srpska i Srbija, kao Makedonija i Srbija. Znači, ljudi se žene, udaju između sebe, porodi... Isti narod. Isti narod, da, lete avioni. Kad su počeli da lete avioni, šta su Kinezi samo nadmudrili Tajvance? Kad se uspostavili kao bratski odnosi. Oni su izuzetno dobrim tajvanskim menadžerima dali ogromne plate i oni su napustili Tajvan i prešli u Kinu. Jer, pazite, menadžeri su u stvari glavni za organizovanje biznisa. Inženjere vi možete da nabavite iz celoga sveta. Inženjer začas ne treba mnogo da priča, ali menadžer mora da zna kineski da bi organizovao posao. I oni su, ne znam, recimo, 1000-2000 sa Tajvana menadžera prebacili i Tajvan je ostao bez tog kadra i sad je Tajvan u mnogo lošoj ekonomskoj situaciji nego što je nekada bio. Tajvan je nekada bio centar svega. Šta je interesantno? Na Tajvanu se proizvode neki čipovi koji su potrebni za automobile. Тие се чипови потребни на Тајван и во Јужна Кореја и за ракетите руски. Dobro. Така. И повелите за автомобили. Budite sigurni da Rusi imaju dovoljno tih čipova za rakete. Da. I Tajvan se proizvode čipovi za automobili. Da, i to je loše za Tajvan. I sad potpuno je besmisleno u stvari da Kinezi ratuju za neko, tako da mi ratovali za Makedoniju. Ili da ratujemo za Republiku Srpsku. Što bi ratovali? Uopšte nije cilj da se mi spajamo, jer kad bi se spajali, to je mi kao dva brata koji žive u velikoj zgradi, u velikoj kući.
Uvijek će žene da se posveđaju između sebe. Vojna nema da ima, Ne, znači potpuno je nepotreban Kinezima rat. Ali Amerikanci guraju Tajvance u rat, šalju im rakete, teraju da kupuju, a ovi, pošto su im vazali, oni moraju da glume da hoće da idu u rat. A interesantno je, pre neki dan je Australija rekla da Solomonska neka ostrva su crvena linija za Australiju, inače će Australija da zarati sa Kinom. Cuk, cuk, cuk. Pa Kini i odgovara da zarati sa Australijom, jer je dogovoreno da se Kinezi šire na Novi Zeland i Australiju. Jer tamo u Australiji imate svega 20 miliona ljudi koji mrze Australiju. Niko od njih nije spreman da gine za Australiju, jer Australija je nova fašistička država. Videli ste kako se ponašali prema Novaku Đokoviću, ovaj izgubio izbore. Kako se ponašali prema sopstvenom narodu sa onim hapšenjem, tučenjem žena, zato što ne nose masku u parku i tako dalje. Tako da je dogovoreno da Australija bude okupirana od Kineza. Neće to da bude za 5 godina, nego za 50 godina. Jer i dole ima mnogo malo naroda, a oni su im neprijatelji. Svi su očekivali da će Kinezi da idu prema severu, prema Sibiru. Neće, oni idu sad i normalno. Žene se Kinezi u Sibiru uzimaju ruska hrišćanstvo, ruska imena, zovu se Vladimir i tako dalje, a žene se sa ruskinjama i žive normalno. Eskimive se pravoslavci. Eskimi su pravoslavci, ali ovo nisu Eskimi, nego Kinezi. Da, za Kinezi, kamioni se... Da, Eskimi su pravoslavci, zašto su... Znači, kineska pravoslavna crkva ke napravime. Ja mislim da i postoji tamo oni znam da su samo zabranili da katolička crkva u Kini ima veze sa Vatikanom. Jer oni znaju da je Vatikan rasadnik otrova. Има они договори да направим. Минатата или предминатата година тоа се толкуваше како близина на Пекинг со Ватикан. Да се признае католичката црква и така. Moguće, ali pazite, to će da bude potpuno pod kontrolom kineske vojne obaveštajne službe, koji su inače pravili Srbi, Jugosloveni u stvari. Jedno je pravio cincarin Jova Popović, onaj koji je general, koji je inače pomagao i Grke u građanskom ratu, Markosa, a drugi je, moj prijatelj, bio je sa mnom u masonima, Tapjev bio šef u Giški i tako dalje, ne mogu sad da se setim. On je iz Hrvat, iz Hercegovine, sjajan čovjek, gospodin čovjek, živ je, pozdravljam ga ako gleda, ne mogu sad da se setim, amator sam i ja. Tako da su Srbi pravili kinesku službu i poštovanje veliko postoji prema Srbima u Kini. Interesantno da Vučića su obožavali u Kini kada je ljubio zastavu, kada se obraćao na kineskom jeziku, što je kupio kineski raketni sistem, ali počeo da mu se kruni rejting nekim potezima kasnije. Prema tome, ljubav, mi nikad nismo bili Srbi u boljoj situaciji što se tiče da dve sile na svetu nas podupiru, Rusi i Kinezi. Koliko je ta podrška? Biće. Kad sam moj recenzent za ovu knjigu, Ruski protokoli, recenzent je Viktor Filatov, general GRU u penziji, moj prijatelj. Ja ga pitam, a kako će Rusi da nam pomognu ako NATO države, Rumunija i Bugarska nas dele? On se nasmeo, kaže, zar ti misliš da Bugari mogu da zaustave nalet ruskih aviona, vojske, raketa? Ova, kažem, grupa Wagner, ona je zadužena da pomogne Republici Srpskoj i Srbima na Kosovu. A to su oni momci što su u Kazahstanu za 48 sati završili onaj prevrat. Dobro, Wagner групата беше изтепана во Либија од командосите на Ердоган, така да има то малце секоловачки приказ, меѓутоа и ќе видиме што ќе донесе мината. Kao američki Blackwaters, znači to su iskusni oficiri i vojnici koji za pare rade. I znači, ja kad sam bio u Vašingtonu i razgovarao sam sa nekim ljudima tamo oko Kosova, oni mi kažu što vi Srbi ne date 2 milijarde dolara da kupite američki kongres i senat za Kosovo da. A ja kažem pa niko neće da da.
A onda mi ovi oficiri kaže, pa čekaj, za 2 milijarde možemo da Wagner da zbriše sve ovde, pa ćemo da budemo malo više dužni. Pa mi dajemo pare, hoćemo da dajemo pare za neki metro koji ide od Makiša gde nema nikoga do Beograda na vodi gde se niko ne vozi metrom. Tamo u Beogradu na vodi stanuju bogati šta će voze metrom. Ako možemo da damo 6 milijardi za metro koji ide od 0 do 0, onda za 6 milijardi možemo da dođemo do Berlina. Prema tome, pamet u glavu i mi Sloveni, pravoslavci, moramo da se držimo između sebe. Bratski lanac moramo da napravimo. Nema podele, nema da izmišljamo na drugome. Ovo je divan, mnogo sam srećan što je Makedonska pravoslavna crkva došla u zagradi Srpske pravoslavne crkve. Ako je cilj protivnika Hazara da se ubije pravoslavlje, da se ubiju Sloveni, pa onda ako se delimo, onda ćemo lako biti pobijeni i pojedeni. Zbignjev Brzezinski, Carl Bildt je ministar spoljnih poslova Švedske bio sa srednjom školom, naravno Hazar. I je rekao, kaže, i obojica su rekli isto, pobedili smo komunizam, sad je na redu pravoslavlje. Oni se boje pravoslavlja. Ako se oni boje pravoslavlja tako moći, onda znači da je pravoslavlje naše zaista Božja religija. I islam je Božja religija. Jedina dve religije žive, ove, ajde da kažemo, koje su nama prisutne, je hrišćanstvo i islam. Ne znam, budizam, hinduizam, taoizam, o tome ne znam. Ali u našim hramovima živi Bog i narod pulsira istim dahom. Ajde onda se ujedinimo. Muslimani i pravoslavci do pobede, za slobodu, s Bogom među nama. Hvala mnogo. Izgleda ќе признаете автокефалноста на Македонската црква, така да... Polako, prvo da preživi Makedonija kao država. Vi se nalazite između Albanaca koji hoće da vas pojedu i Bugara koji hoće da vas prožderu. A vi tražite autokefalno. Čekaj prvo da se namnožite, da se imeno 5 miliona, da se vi Makedonci iz Australije i vi Makedonci iz Kanade, dođite dok je vreme. Sjetite se ono Jevriji šta kažu, pametan Jevrin, pametan Makedonac, seli se iz Australije na vreme i prodaje kuću Kinezu. Kinezi, ako imate dobru kuću, ne pitaju za cenu. Vi kažete, neću da prodam za 1 milion, za 2, nije važno. On kaže, za 4. I uzmite te pare i što pre kupite nešto u Makedoniji ili u Srbiji, pretvorite, jer pare će da nestanu. Pare su papir. Znači, samo što vredi, to je zemlja, ne zlato. Zlato je dogovorena cena. Neki Jevrej tamo, Rothschild drži berzu zlata sada u Šangaju, prebaci iz Londona i kaže ovo vredi toliko, ovo vredi toliko. Zemlja vredi uvek ima upotrebnu vrednost. Hrana. Hrana je naša nafta. Naš ajvar je naš dukat. Hvala mnogo. Živjeli. Се гледamo некоја следна прилика.